Thepa ya mehala le marangrang ke botlhokotsebe bo ka o kenyang thankaneng ba se ya le setjhaba tlokotsing ha se hloka thuso ditshebeletso tse kenyeleditseng phano ya di-passport birth le death certificate ID le di-drivers license jwalojwalo tlaleha ba kenyang letsoho tshenyong ya thepa ya mehala le marangrang mapoleseng a haufi kapa nomorong ya econet ya 143 mahala o pholose maphelo a senang molato. Econet, inspired to change your world. Mo mamedi ke hoa madume ke boka dikgomo ho le haufi hohle mo o mametseng phutsalatso ya mo Africa FM o lo hona teng ke boka dikgomo e le ha re kena ka hare ho nako ya hora ya ditaba lebitso laka ke Diteboho Hlakane ke sebile ke simolla ditaba tsena ka ho balla bohashana ba tsona. Lekala la tsa lehae le re ha lena taolo hodima batho ba yang meketeng le diphupung tsa mmuso. Motho ka mong o lokela ho itlhokomela khahlanong le covid19 ho rialo ba mamedi. Ngoanana ya nang le bokoa o hlaha hoseng a ne a nyametse ka la maobane mafeteng. Fumana pisa ya ditotla le ntjhafatso bakeng sa kalafo ya batho le diphoofolo mafung a ka ntle le ka hare ho mmele ho phekola asthma ho thibela botsofadi le ho matlafatsa ba imelwang ke ntwa ya lehlanahlana. Ditaba ka botlalo. Ramotse wa ha lepolesa mafeteng morena Mojela Sehlabo o re ha e so bone sepolesa motseng mo ka mora hore monna wa Tjorosing ha le utlwile mafeteng a se tlalehele ka mokga o khothotswa dikete tse pedi tsa maloti le ho utswetswa mohala wa letsoho bekeng e fetileng ka Laboraro. Morena Mojela o re ketsahalo e bile motseng wa hae mo monghadi Sehlabo a neng a siile koloi a ile ha masiu ho ya hokella moahi e mong le tlapa la motlakase ke ka lebaka lena a tlalehetsweng. Monghadi Mohao Sehlabo o re ho no ho ile ha feta monna a matha wa bobedi a ntse a etla ka morao e mong a thunyetsa ho yena makgetlo a mararo e mong a mo beha sona molaleng empa a mo fosa ho fihlella ba ikgapetsetseo ka morao korupisana. Monghadi Sehlabo o re ditaba tsena o bile a di tlaleha sepoleseng se ileng sa mo fa foromo ya ngakeng. Lehlakore le ya neng a ile ho sebeletswa ke lehlatsipa ha leyo ka lebaka la mohala o sa arajweng empa menyako ya lehakwe la ditaba e butswe ho tlaleha tshediso thulo. Ngoanana ya dilemo di 17 wa Paballong ha le utlwile mafeteng o hlaloswa ke nkgonwae a hlaile hoseng ha la bobedi lena a re o tswa moshanyaneng wa Maseru ya herileng motseng o ya mo phutlanyeditseng bosiu bohle ka mora ho nyamella nkgonwae ka lapele lena. Ditaba tsena di ngotswe nkgonwa Ngoanana Mmanako Monyetsane a re o mo isa ngakeng mme le morena o tiisitse ditaba tsena ka hore Ngoanana o buile nnete a ba a fana ka dinomoro tsa moshanyana le hoja a ile a qala a ba thelekisa ka mora hore ba mo tshose ka hore ba tlo mo shapa. Mohala wa moshanyana ha o fumanehe ho tlaleha tshediso thulo. Mongodi e moholo wa lekala la tsa lehae monghadi Tumelo ga boletsi o re bona ka ofisi ya ditlhophisetso tsa ditshebeletso tsa mafu kapa mekete ya mmuso ha bana taolo hodima dipalopalo tsa batho ba yang ditshebeletsong tse jwalo. O re ofisi ya habo e hlophisa mekete e ipapisitse le melawana ya COVID-19 moo ba seng ba bile ba fokoditse le thathamo la dibui ditshebeletsong tseo mme taba ya hore na ho ya batho ba bakae ke boikarabello ba NACOSEC le lekala la bophelo. Ditaba tsena di itshetleile hodima mekete kapa diphupu tsa mmuso tse ho ka lekangwang hore ke yona mehlodi e bakang tshwaetso ya COVID-19 e leng se makatsang hore na batho ba kgobokana ka mabaka afe ditshebeletsong tsa mofuta o. Ho tlaleha Mpinane Thulo o mametse phera ya phutsalatso Afrika phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Africa FM ya maobane ya kajeno ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Phala ofising ya sesole sa Lesotho Captain Sakeng Lekola e re taba ya hore na
masole a boikwetliso makwanyane a hlasetswe ke COVID-19 e tla ba se tshele ho netefatsa hore ke nnete kapa ha se yona. Captain Lekala o itse ho latela tsamaiso ya bona e amanang le bophelo ba bokudi ba motho ho e bua phenyoleng ha ya dumelleha ntle le ha ile motho ka bomong ya iphatlalatsang. O phethetse ka ho ipiletsa ho setjhaba sa Basotho ho ikamahanya le dipehelo tsa COVID-19 e le ho qoba lefu lena le bonahalang le metsa setjhaba. Ho tlaleha morao hlale le hlephe. Ba mamedi ba lenaneo la Lesotho le Basotho pele ka la bobedi la beke ena ba re ho tswa ho motho ka bomong hore na o ipoloka jwang khahlanong le COVID-19 e bonahalang e hlasitse haholo matsatsing ana le hore ba dule ho modimo o tla ba namolela ho yona. Ba itse ntle le hore ba latele melawana ya COVID-19 e tsebahalang ya ho hlapa matsoho kgafetsa ka sesepa le ho rwala dimong kwana ka nepo le ho qoba ho kgobokana ho bonolo ho e fenya. Tsena ba di buile ba ipapisitse le potso e reng diphuphu tsa semmuso le mekete ya mmuso na ha se tsona mehlodi ya COVID-19 ye ba itseng ha se ntlheng eo fela empa setjhaba le sona se kenya letsoho tshwaetsong eo. Ba fane ka mohlala wa hore dikoloing tsa baeti baqhobi le bathusi ba bona ha ba rwale dimong kwana ba di beha tlasa diledu ba di rwalla mapolesa ha ba a bona le hore setjhaba sentse se sa hlonephe melawana ya COVID-19. Ho tlaleha Motho Chobokwane o se o ka lefella ditshebeletso tsa mo Africa FM ka sepatjhe fono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho tshelela 75 le ha se le ho agela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba mo Africa FM diterekeng mokgotlong. Moahi wa bobatsi ha lefenya o re kopa motho mang kapa manyaka monamolelang puleng e monelang le nthong e mo aparang mmele ohle mme tsena di mo adile ka mongwaga wa 2018 a le mosebetsing Afrika Borwa. Ho tlaleha diteboho hlakane Maseru. Mothusi wa bookamedi femeng ya Formosa o re ngaka e netefaditse hore le China le fumanweng le timelletse ka moo le dulang le na le COVID-19 mme ditaba tsena di ntse di sebetswa. Ho tlaleha re lebohile le ngau. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la modimo wa sona empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Momamedi ditaba di fella mona ke boetse ke di phethela ka ho boela ke o phetela bohashana ba tsona. Lekala la tsa lehae le re ha lena taolo hodima batho ba yang meketeng le diphupung tsa mmuso. Motho ka bomong o lokela ho itlhokomela khahlanong le COVID-19 hore ya lo ba mamedi. Ngoanana ya nang le bokoa o hlaha hoseng a ne a nyametse ka la maopane mafeteng. Momamedi memmente homo sick transit Gloria Monde exaltate teo re fetela nakong ya moqapollo mo re tlang ho utlwa ka beng ba tsona mme magawelo tlowe o santse a eme meemo ha ebe e tshokgotso. Mashopo ha ke mona le kgale ke bile ho re ke lo e tle mona boleng o etsa la ka tsona mo jana bo ngwana ka a go bone khobo ya ngwana nona ya hudi ya ka e bo go tse ka eng ke teng mamela
o bapatsa le mo Africa FM. Sena ke sona fela seyalemoya se sebeletsang ho akofisa merero ya naha, ntlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba. Ipapisitse le lentswe la modimo ka nako tsohle. wena Mo Africa FM ebile e na le boemedi diterekeng tsohle tsa Lesotho, metseng le metsaneng. Wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwebo, kereke, sekolo, mokga kapa boitshukudi ba hao. jwale ke ba fumana jwang? Letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle. Mo Africa FM, seyalemoya sa setjhaba ka setjhaba. Hey weso, nna ke mametse seyalemoya se kgaolo. he banna o mamela ka Ke mamela ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls. Ke bala ditaba, ke mamela mananeo a fetileng, ke dula ke le leseding la ditaba tse ntjha le tse ipetsang pele. o tjho ke ka ona mokgwa wa marangrang o. Ye ke tjho jwalo, mamela pitsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls. O le hohle lefatsheng. Hora ho mo Africa FM. Mona ke mo o mamelang ditaba tse ntjha o loditse setulong sefe ha o tla kgangwa ka terata tsa morao abuti boemo ba ditaba bo jwang na le se le fumane thuso tse qalang letsatsi. Hora ya ditaba e simolla ka hora ya pele ha e fitile ka metsotso e 30 ho isa ho ya bobedi ha e fitile ka metsotso e 30 Mantaha ho fihlella Labohlano bekeng. Hora ya ditaba o tla e tsamaisetswa ke Mmakgauhelo Tlouwe. ke Mmakgauhelo Tlouwe ke bala ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya pele e le hora ya ditaba. Amelo ma Afrika metsotso e le 17 pele ho hora ya bobedi. Lebitso la ka ke Mmakgauhelo Tlouwe, ke na le ntate Mateisi ka mane ka femeng ya Formosa. Ntate Mateisi, ke wa mola hore nya ditaba ma Afrika ntate. Ditaba di se di le mothating o fe ntate, na le se le tsebile kapa le se le phethetse tshebetso ya hore na le China le nkuwe keng? Ke o le bo wehle wena mme wa ka ho etsahalang ke hore ke nnete nna tsa setjhabeng re re na le tsona mme ho latela ditlhahlobo tse ding tsa etsahala maobane di hore di fumaneng ka jeno le hore o fumanehile mme wa ka hore ehlile o na le tshwaetso ya mofuta oo wa corona. Empa ha o le jwalo ha se yona e bone ka rena mohlomong ke yona e ka bophelo ba hae kapa tjhe. Nnete e teng ke ya hore re ntse re inetse hape sephetho sa postmortem e tla etsuwa. Ke belaela hore e tla ba ka mora dinare yona ya ka jeno matsela. Ya ntate. Ntate Mateisi. O e le hore mona empa e le taba ya le tsebile jwang ntate, empa e ka hore tlhatlhobo ya setofo ha e so etswe? Jela ba ke utlwe hantle mme na o ka tswa pheta potso ya hao. O re ke tlaleho ya sethathong. I get the rented the belayer and I did a target with the Halai. Jim Pagani, Taleo is a sort of man, I get who is he, one of his diner, and get one of us for a movie. May you're a guy who's by getting the house of you're a half of no food of Havana Hala, Jim Taylor.
re tla boela hape re amohela ditlaleho tsa ho qetela tseo ka morao ho buitswe diteko jwale ka mora tlhatlhobo ya lefu le tsona ke belaela hore di bohlokwa haholo mme ke tsona tse tla etsang hore re kaofela jwale re kopanye kutlwisiso ya hore na hantlentle e jwale se hlileng ke na Ee ntate ntate ke a e utlwisisa jwale e le hore taba ena ke yane neng re e botsa maobane ya hore na o na ile a lla ka eng ntate re tle re utlwe ha ho se hlileng ngaka e se etise taba ena hore e fela lefu le nkileng ntate e le la COVID-19 jwale maemo a mosebetsing ho ntse ho etsahala jwang ka basebetsi be ka bang ba ne ba sebetsa moo femeng ke le boelle wa ka boemong bono o tla lemoha hore nnete teng ke hore ha hona letho leo re ka hlahang ra bua ka lona le diteng ya ho bona maemong a mosebetsi le basebetsi na ho etsahala jwang hobane hantle ho ileng ha etsahala ke hore jwalo ka ha ile ra supa ho ne a ntse a le lefi jwale a ntse a le lapeng moo ba itulela monate ke belaela hore ke ya tla ama ka kodulo basebetsi hobane ka yona sana le matsatsi ana ya hae bokoa ba dulang hona teng empa le ha o le jwalo o lokelang hore ho etsahala ka fara bokoa ka mora dinare yona ena ke hore ho tla mo fihlela phaposing tseno tseo a neng a dula ho tsona ke fara e tla ba mokgadi wa pele o tla ho sebetseng ka jeno o ne a le phomolong hobane a ne a kula kapa e ne le nako ya hae ya hore a phomole ho etsahalang ke hore o na ile a ka phomolo ka mora mosebetsi o mongata ka lefu ka nako mo ba o sebetsi mme jwalo ka ba bang bohle le yena o ne a ka fumana nako ya hae ya hore a ka phomola o phomotse a sa ntse a itshupa kapa ho itshupa ho tlile ka morao ka nnete o ne a ile a phomola ntle le boitshupo empa o tla lemoha ke re nna o tla fumana hore ka nako nngwe le ha e ne taba e ne e se yona hakalo empa boitshupo ba batho ha se ntho eo re ka renya fela ntse ka nana e ne ntse e le teng fela boitshupong ya ho ipatileng empa seo motho re ka buang ka sona fela ke hore letsatsi pele le la Sontaha ke hona moo ho ileng ha bonahala hore ka nna ba e ho na le boemonyana bo ka nang ya ba ha bo ne bo se botle haholo ntate o mpa o hana hore ntate Mateisi o phomotse a sa ntse a itshupa kapa o ska re ho itshupa ha o fele o hlo re hore hona sa ntse a itshupa kapa ona so itshupi ho itshupa hona o tlile sa ntse a le phomolong pele a ya phomolong o ile jwalo ka mosebetsi ka hore ya ka ya phomolong ha nako ya hae fitile ya ka ho bona hanyane ka mora tshebetso e telele a sa fumane phomolo empa taba tsena kaofela di mo fumana a sa ntse a le phomolong ntate e le hore ntate e re tle re utlwe ha tlhatlhobo e se entswe ya ka mora lefu re tle re utlwe hore na maemo e tla ba afe ha re sa tsene re tla tseba ho latela ke a leboha ntate Amelo mafura eo ha e kentsate Mateisi o bua ka China le ileng la fumanwa le se le thotse kapa le se le timelletse ka moo le dulang ka teng ka moo le neng le dula le e mong ya ileng a hopola hore ekaba o ntse a robetse fela kapa o ntse a kgalehile athe o se a roballetse ruri re tla utlwa hangaka e se hlahlobile hore na e re hantle mona ho etsahala jwang wejo nna ke mametse sealemoya se gaolo banna o mamela ka ke mamela ka marangrang
go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela mananeo a fetileng ke dula ke le lesedi la ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tšwa ke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tšwa jalo mamela putsaletso ya gago ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng Eti General Dealer, barekisi ba dijo tsa diphoofolo le diphofo ka ho fapakana ha tsona. Fanroyal Butchery, ba rekisa nama ka mefuta, ba bile ba kgaba ka meso, ba hlaba diphoofolo le ho kgabella nama. Fumana Eti General Dealer le Fanroyal Butchery le dibohong la Fanroyal meketeng. Hora ya ditaba ho Africa FM. Mona ke mo o mamelang ditaba tse ntjha o loditse setulong sefe ha o tla kgangwa ka terata tsa morao abuti boemo ba ditaba bo jwang nna le se le fumane thuso tse qalang letsatsi. Hora ya ditaba e simolla ka hora ya pele ha e fitile ka metsotso e 30 ho isa ho ya bobedi ha e fitile ka metsotso e 30 Mantaha ho fihlella Labohlano bekeng. Hora ya ditaba o tla e tsamaisetswa ke Mmagauhelo Tlouwe. ke Mmagauhelo Tlouwe ke o bala ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya pele e le hora ya ditaba. Re ntsha lephola lena ke lenaneo la hoseng le o fang ditaba tse ntjha tse ileng tsa etsahala bosibu ha o robetse le tse tlang ho etsahala boleleleng ba letsatsi. Lenaneo lena le tla ho wena ka hora ya bohlano ha e fitile ka metsotso e 30 ho isa ho ya botshelela ha e fitile ka metsotso e 30 Mantaha ho fihlella Labohlano bekeng. Lona o tla le behelwa moyeng ke Mmathabo Chobokwane. Hamelo Afrika metsotso e supile pele ho hora ya bobedi mohaleng kwano re na le ntate mohau se hlabokile ka mane ka mafeteng ntle le sehlabo ke wa mala horeng ya ditaba ma Afrika ntate taba ena e sena le matsatsi a mangata a mmalwanyana jwale e etsahetse na e ka ba ho sona le mmelaelo wa ditabeng tse ha ke se tsebele tsona e ka ba ho sona ba belaelo ho ditaba tsohle di leng badisa bakeng tse tshwanetseng e le sepoleseng ya ntate ha ke tsebe hona ditshebeletso mohlomong na ho etsuwang ho etsuwa mona ka nnete ke nna ke tsebeng dumela hore le thuto ka tsela e tshwanang le o ile wa bula nyewe boemo ba hao ba bophelo bo jwang na o no lemetse mona ke kgetile ka thunya ke ikholela ka lepele wa ke le fubeng mona jwale re teng e tsana ngata ngata ke le hlaba ka lena le siari ka mokoko ke teng mo le la le tsona ke no bona la le gona mo dona le tshile ke ka ngela ke tsona ile e ka ba ene le ngela ka pa ene le ntse le ba di go tloa mpeng jwale tlase mane ka ha o re go ana a le la le tonto ba o kella ya yinno fela di koti ya ne ta se hlalo se di fela la ke fela ke bone fela ba di stupa e ke ba se kalo go tsema go tseng ke di tse sanya ya gola ke tshwarwa ke se hona le motho ya sa utlwisising ya ipotsang hore na o atlehile jwang hore o phunyohe diatleng tsa batho ba bedi ba bileng ba tshwereng dithunya o taba e hantle o ka e hlalosa hore ntate sehlabo bua e nngwe fela wa boholo ba modimo ntse o itlisa go nna a ka makgetho ntena ana ha ke se bona ke phumile jwang ka nnete mme ha ke thutile ha ke tsena ka le ya ke bona ka modimo a ntse le tsona
banna ba bashanyana ba qeteletse ba re qetella ba mpolaile. Go na le motho a o namoletseng kapa ho etsahetse jwang mo ntate dithunyane se di le kae jwale nakong eo? Dithunyane tse di teng o ba tsona mona ha hona motho a namoletseng ba ena e lwane ya ba ya semewa fitlheletse mo ile a ba kgetse ako go ba le tirisano mo le tlase mono ja e mo le mong a tseka sekola ke phakile e le wa bona ka o bona ha hona motho nna le mong a ileng a tla go namolela moo mme bana ba ke ba malea ba neng ba le sebakeng se gaufinyane mo nako di tsia tse di dumang ane mo le mo ya ha mme ke na le dumeletse le bana ba boletse gore go na le dia tse di le batho ke ba kgatha mo mme ya ke mo ka boikgethela ya batho ba bua lo ha ba sa ha ke tsebe mo lo ke o le ngwana o le ngwe tsala ga ke o femme ka ho go tlo phunyohe ho ile go etsala jwang dithunyane tse ke batla gore e tle hlehla ke gona dithunyane se di le kae ho go tlo tsebe o qetelle o phumile nna ne ntse ba di sebedisa ho no so ho etsahetse nne di felletse ho no etsahala jwang nna ba di felletse sena se sa neng pelaka sona ha ka tinya wa ka so I'm sorry, I about food. I two and so I two now at Rana. May I say, you know, I just think of now who play around Hora, it who treat the road, fella, hard the and tree. Never come to never was nobody who needed the rally. Ha, about Gelata, over now with the highlight. Ntate ne ke hle ke re e tle hlake hobane motho a ka ipotsa gona hao banna ba babedi ba tshwereng dithunya monna fela ya matsoho a ka ba sa phunyoha jwalo fela ke bona ka go le batho ba ka sa jale yena a ka pele ya go thuntse o bona ka go go ka tsebo ya go tsena go peka tsenya se ke na na jalo go ba le ka nete tsatsi motho a ka a sa tloga dipudi a supile ka tsenya sa nta thunya a ka nete go modiro ke bona ka go tlhokile tsebo ya se se di jame ke le wa di mo motlisitseng go re a mpa ba le nka le ke sile ga bunyane a ka ya ga tana go ntate fela batho ba o no ile wa ba bona ba sa le hojana kapa ba bona ba se ba ropo ha haufi le wena ba bona mme o tleng wa ka in the tempa le le se ba fela ha dina etsa ha wa le ntse se go fo ntse ke ipinya ba ba neng ba le teng ba se ba tsa mona ya ba bona ke kopane le ba sa ke se ba bona ke ba be le kopane le ke la mo na le ko yene se tsamaya ba e ri tanga go ke ha na tse o se ba khele e te na ya le ke ba ke ka le na mo ke se ta ho mo ti ke se ke nkhaleng ya ho fihla ke ma o tla se maka e go re ke fihla o ro imwene ba go ke pa ke la pele batho bana ha di ke se ba se ya ba tebeng ha ke ba go nne ke ba bone batho bana ka bo ya go fitleng wa bona nna batho ba tla ba tla ina le wa ke go di ba ba tama ba ya o ba ya tlatse ke la hanne o ke ka go ya batho ba le batho ba ntse ba dutse ka le tsona mape a bona ba 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 be fitele ba se sa le bang mo ka ntle ke shebile ke ba tsela bona ke ba ja rena ba tsi le ntsebile ha ke ya kona kapa batho ting be ba le nna ha ke se ke le mo ga mo tanka o ile ga so mo ka nne ke tsi ntate ka hanong ba ne ba utlwahala ba tseba hore ka nna ba ona le tšhelete wa tseba ka ha dintho tse ba kgotseng mo ya ga go ba ke ka ga go ga o tshena ma bona le batho ha ke go pula mo ka re ke bua tsaka ba ke tsere le ba mo ba ne ba ke na le tšhelete go mo ka nne ja ke
fela ka gore ha se ga ke ne ke batla ho ya ga ha se ga le mona ha o no fumanwa batho ba ne bao o no tse batho ba hai ba fangoi ke ba mo tsona o ba gautse ba ba ka tire ba gaola digo ba itse ba ngela ke ba le ke ba tseno jwale ho ba ne ba gaoletsa batho bana ba ne ba tsile pakama mono le dibole ra fangoi jwale ba gaoletsa batho mo ba ba khotong ke mona mo hai ba fangoi ba se ba bolaya bona batho ba motse o tshwana ka boemo bo ka bona bona nwa jale a ke tsebe gona ka ba batla tšhelete o bane ba ile teng kapa ne ba batla tšhelete o bane ba nagana kapa ine le mosebetsi wa bona ba o gaoletsa batho ka nnete a ke tsebe ya ntate lebaka le etsang hore ke botse ke hore na ha ba fihle ba batla tšhelete kapa ho na le nako la bontsha o sena tšhelete ba bontsha e kae ka ba tseba go ihle o na le tšhelete a kana ka fihla ba fihle ba tšhelete ha ke magala ba le ba khodiye dithunya ha ba tla ba tšhelete ha ke magala ta ba tšhelete ba e batlang e ma ba sa thunya re ntse re tšhelete ya ta sa thuwa ka marapano a yang le a santa thunya tšhelete ka ke na tšhelete a da ja re ke ta ona le ntse ba le ja enwa an ale pela ka le ra se tira na ha sa ha ya na sa thunya ya ntate ya ja wa tsena di tla etsa ga motho ka nne ba ntse go ne ya ba bo le ba nkile le mokotlano o no go je lo no ja go no ditse di sebediswa ba o kile ba ile ba o kile ba o fedile ba khaile ntho tseno tsa ka tse di fumane tse di ha dio tse di go tra la pale le ne ke le tsalona ba di tshele di tse a re ka mo no ba lo na uno le di tse ba lo di hlela mo no ba neng ha di ba le tsena tse di annete ha ke tsebe hona di o kae ya ntate ke tse di magolo a hlano le telefono ya ka ha mmale ka go le dithusi tseno di sebediswa tseno tsa ka ke re kgatlo la pele o etsahala ke ketsahalo e ntate kapa o no sa tswa sebetsa mosebetsi o nne jona ke mosebetsi a bontseng go sebetsa ka dilemo a ile mo bona ba taba ene a tlhasela bana ka nnete e kala go iketsahala metseng e yona o qala ho etsa mosebetsi o jwalo kapa o nne o tle motseng mona gona mo bona ke patile koloi ke la pale no fela ga di mara marao ao boemo bona ba ho palesa ka batla ana le taxi e le lona la pale leo ka go eno ke teng fela le go mala pa ka ba ga wana mana ke tsena ba ne ba la tsira ba che fela le no ka ke le lona ke lona le ntse la ikile na go yohle ke nna ba itse mosebetsi ono ke sa ya ke ntse ngata wa ke na bo rigane bo thara mo kana o ke mo bang bo em bono ba ke ba fumana mosebetsi wa isa wa mosebetsi wa ka o ya ntate o ka renda de setlabo ha o phethela ditaba tsa hao re ntse re ipapisele hore o na le batho ba sebetsang mesebetsi e kang ena hao ba hlileng ditshebeletso ba yang mo ba lokelang hore ba di fane hona teng mme ba le ihle ka mafeteng ka mono ha se le kgetlo la pele re le hakola ditaba kapa le momamedi ditsebeng tsa hae a uka taba e jalo ya hore motho a isitse ditshebeletso ebe o ile a hlaselwa ena a thola ba qetella a timetse ka le nna ga bo ke a leboa ya go ba nna e batlang go bua gore ke leboa matlala go ba modimo re be ke ntse ke tshela batho ba na le kutlwisiso ya gore e be ntse ke le teng ba na le katana le tshepe ya bophelong ba ka godimo tsohle ga gona go tseba motlase ga se tlang wena mme e seka le nthela go le mohlomong ka marangrang le dinka go fela utlwa ka e ka ba e nngwe ditharollo go batho ba re sebetsang mesebetsi ena ga mmogo ba ntsele fela go batho bana ka nnete ba lesetsa ka marangrang e le ga ba nkile foroforo e tle ke ya ba jale tahlelo di bangaka go tloa mono ka nnete bana ba rona ga ba kea dikolo go tloa mo ntle le mono gape
re le batswadi ha re ke shebeng hore na thuto eo re fanang ntse ke ipapisa le motho mo di-website metsi a tlamellang mo dintho tse ngata tsena di tsalang teng tsena tsa bokgapedi ba ke ba sei gore ba tsile ho iketsetsa ka matsoho a bona ndena gore bana bana ebe ha ba sebetse bana ba je nna banna bana ka bashanyana ba khonyana ba ka ena ba khonyana ba tlonya bana ka fela le bothata bo le teng ba gore ha bana matsoho ane di tla kwa keno fela mo bona ba phuse a fetoe ba tsebe go gola go dise mo ditsi a bona ba tsele le basadi ba bona ba tsebe go ba le bana go tswa bona ha eba ke mo ka tsa kala botanyane ba ka ba bonyane di mo ntse tsele ka onyala ke ka phone o tharisa masadi ya hae ka phone ya ba tsile go gona ke tsa ka go etsa dilo ntsa go sebedi le bona ha ba le tswa ya ke re shebeng gore ntlhena ya tšhelete ga tsena ka ga ntse sa tsena e tswa kae o e thabele o le motswadi haeba e kete e fitlhile gore e ke re ile hloko ke na le tsela tse tsenya tsa mono wa tsala gona ga ba ntse e ke tsena e boma empa batho re phela nako ene re reng ga ithabela mme nna ya ka ha go rwetse o utlwa e ka ke tla be le thagolo lo la ke le wa ba ne so nako ha se ka motho mo ke ne ke ile mosebetsi tswa sebetsa jale bana ba gona ba rute mme wa ka hore tlhapile a e bona gona hore e teng ka letsona hae ke motse o e tsoma ka di gona mantse ya kano ha re pheta ditaba tsena ntate mohala o batho ba ka thetsang dikgarebe ha ba ke bahlankana kapa ba thetsa bahatsa ba bona ha eba ke banna o ntse o le motjha ho kgarebe ka kgodise hang hore mohala o fela nyeo a tswa sebetsa mohala o utsweditsweng o ka pakahatsa hore e fela ba batswa o reka ho dikgarebe kapa ho bahatsa ba bona kapa ene se le wa nako e ka ntate Sehlabo banana ba bona morao tjena ba sebedisa mehala ena dintho tsena tsa ba tsa sekolo ha ke kenya letho ke ke taba ba ka tsa sebedisa file tsa ka di tsenka mono di tsa foto di ka ofela contact tsa batho di nomoro tsa mehala tsale mongaka tsa batho le sebedisa etsa ale ntwe ke bona pita ne ke go tsaya ba go tlise hle ba go tlise wa o di ale tsa mo ba tlangana ba le fileng foto ya nta motle a le bana ba ba tlembo ba di go tlise ba tlo etsa ba bona jalo ba batle yo le bona fela ho ntse ho tla makatsa hore na fono ena e ntjha jwale ya ske ya ba ka ga le bokoso jwang empa he re tla utlwa ntate Sehlabo re le buile haholo ntate re tla nne go utlwe re di sale morao taba tsena hore na e be di felelletse jwang a leboha ntate Mamedi wa Maafrika eo he ke ntate Mohau Sehlabo ka mane ka mafeteng a re e se ka le bona ba ka itshwarela ka matsoho ba tle ba tsebe hore ba be le bana ba batle jwalo ka bao baka Mamedi wa Maafrika re ke tle ke potele ke tle ke khutle wesho nna ke mametse sale mo ya segawo banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela malane wa fitileng ke dula ke le lesedi la ditaba tse ntšha le tsa ipetsang pele o tswa ke ka ona mokgwa wa marangrang o ke tswa jwalo mamela pitsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng
hle wena o bone gape tsetsa leto le godimo go monate gampe ke njane tlo tlhae ka feste go tlo bona batho ba ga se ditlhoko tse ba tsantseng di ba tloya ke mapolisa jone modimo ke bona ba tlatla festereng gono ba tshepo wena letsetsa mapolisa ka pele ga o morenaka fana ga e fete joe ke ka lebaka la dithapo tsane tsa marangrang le megala tse le ke tlileng go ditlhoko tsebe ka o sa ga dipalo tshenyo ya thepa ya megala le marangrang ke botlhokotsebe bo ka o kenyang tjhankaneng ba sia le setšhaba tlokotsing ga se tlhoka thuso ditshebeletso tse kenyeleditseng phano ya di-passport birth le death certificate id le di-drivers license jwalojwalo tlaleha ba kenyang letsogo tshenyong ya thepa ya megala le marangrang mapoleseng a gaufi kapa nomorong ya econet ya 143 mahala o pholose maphelo a senang molato. Econet, inspired to change your world. General dealer barekisi ba dijo tsa diphoofolo le diphofo ka ho fapakana ha tsona Royal Butchery ba rekisa nama ka mefuta ba bile ba gaba ka meso ba hlaba diphoofolo le go gabella nama fumana General dealer le Royal Butchery la Royal meketeng Hora ya ditaba ho mo Africa FM. Mona ke mo o mamelang ditaba tse ntjha o loditse setulong sefe ha o tla kgangwa ka terata tsa morao abuti boemo ba ditaba bo jwang nna le se le fumane thuso tse qalang letsatsi. Hora ya ditaba e simolla ka hora ya pele ha e fitile ka metsotso e 30 ho isa ho ya bobedi ha e fitile ka metsotso e 30 Mantaha ho fihlella Labohlano bekeng. Hora ya ditaba o tla e tsamaisetswa ke Mmagauhelo Tlouwe. ke Mmagauhelo Tlouwe ke o bala ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya pele e le hora ya ditaba Mamelo Afrika metsotso e le 12 ka mora hora ya bobedi maharokano ke na le morena Mojela le polisa ka mane ka ha le polisa mafeteng mogana wa ka ke wa mala horeng ya ditaba ntate nna ke re ke a motse tsamelo ya hao nna ke re ke bua le wena jolo ka ha ditaba tsena mogana wa ka di tlalehilwe ke motho ko le ineng e emisitswe haufi le ha hae ho wena se polesa se itse mogana wa ka taba eo wa nna no fela ha le polesa a soka e ba teng kwa jolo ka ke ka le nna ke ka sto go fiela ho bona ka baka la pakanyana mata e kana ntshwara ba le go tsaya ba le se diele le ke tsa ke ntse ke le hore ka nanta dentwa tanga ya nkela tšhelete le tla me a tla le ke sekolong le so se ka ba le tshaba morawe se etsa e bene ba tla kana ka tlhagola ona a ile mona ga ona re ka ba re ga se ile bua ntse re etsa dithuso ba ne te re ile hore ka sale tabele morao ge batle le ho batho ba mona ba haisane ba haisa motseng mona bona batho ba ba santshitswe ka tsela e re ba te go bona na go bile le batho ba mofuta o bua mona ka sindelo empa wa bona la ka go ba le go tswa limita jwale ntredeng le hore tsene ba sa lo spate re ka yo a tsile o le na re ntse re nahana ka go ke ba bona ile hona le batho ba para mofuta o wa dipotse bua le mona ne ba sa lo sona ke ba bua ha ne bua ke bolelwa go ntate ntse nna nke tsentšhe tsona bana ba tla mo a bona e tsena batho ba go kwana se ke sa bona ho ntatumela ga bideng hore o tama le mana se ditsa wa ga ditaba di fidila ka phonyo gona mo information ka nna ba itali ya kwa mana kwa timo na we ba e ku filmo dingwe wa ndenga ipotsa ngo ba ke bona tswara seno ke tswara se hujana le sena sa o umpira sia koloi bona mana e ke motseng wa bona go busha one ba dikoloi sa finyetse bono di no ka tsa me a ka maoto bona go transport le ba mo transport ya bona ntse la kwa no se ba ke tabo ye ka hona nna ke ntse ke tshisa ke ne di tse ka tsala sa go taba e fela ya le butlele le madima ya ba ne
batho bane ba tla tloa mane ba tlo etsa ditaba tse jwalo a ne ka e le fihlela jwale ha ke so ka go utlwa letho sa polising. fela neheletsano ya melaetsa le marena e ka bang a metsi eno ya ona e bapile le ono wa hao yona e bile teng morana wa ka gore hela hona le taba e tjena e etsahetseng ha ke nne le batle moo molaetsa le ga go etsa ga motho ka moo go na le taba e tlhadileng a ke nne ba re thuse ba shebe gona e le neng ba ba le mo ba ka utlwela neng a nna ba le ke o botsa go ne nyetsi ya nna ba teng gona e be motho ne o le sala morago go wa go ntate fela morena wa ka taba e ya batho ba kgaoletsweng ka dithunya e jwang ka moo ka motseng wa hao kapa tikolohong eo o buisang ho yona wa tsana ne go le ana go motho ka nkao motho mpo o beya baka sa eno wa ka o fela ke tshentse re makandetse ha e sale o tloa nna ke re go tse mona ona le batho ba gona bana le bokuku ba bona tse re tsa ona o lwana go mela ya kubo go etsuwa ba re botu fela ya motho a nkele ke ntwe e ntšha ka la ngo itlo le batho ba tse mona bana ntse ba ya go tsa ba ga e na banna le ba gona mona ga ba stu e na ga le ntho di tsa etsala wa go tso fetwa do mona ba fetwa fela ke but we teng re phela bona na wena o ke tle boneng ile ntšha ka go batho ka kgaoletswe ka dithunya di pia di dale di na go tsa bo di pasa ka bo di business ya go tlile mefuta ya batho ba go fela ba tswa mo go sa ga man ba tentse le ba mona ga ga tala ba tswa ga dinonya tsena e ba isi go ena sa taba tsa go thufu ke tse tšhelete ka ne di no ra ke ntse re kala le bona ntse ga makadi fela e tlile baahi ba re ha ba utlwala ha sethunya se kgabela dilo ka ha se kgabetse ka makgatlo a mararo a go nna ntse re botsa bana ba bapala mono ba bashanyana e ba shanyana ba ba mbulu ka o tini ya gola ba boronya ba ntse ba pala ka go social e ba bona itse sethunya se le ba ha ba le ya ba bona le gona batho ba no ke bo mama empa go yena o le ga bona ba tla yo ke jana mo di bona e ka ene tentse le o ba tla yo ba bana ba ka timba ya bona bana se ba putile o tsena ka pele go ba ba tlotiana le yena e ba tla ka ba ya ka ba la motho a re ila ka bona fela o se tsotile a tswa ke wa ke batho fela ba itamela ka gobane e ne motsinyana le ka gona le gawanya le ka etsang go di tshase go tloa go mo le se ba la ba le o se fela ikela la ntse ka tsoa ba la mo ha ke na ane ka ba di batho a ka ngela hlowa fela morena wa ka ha o utlwa bana ba baholo ho lekana hore ba ka hlalosa ha ba fihla hae ba hemesela gona molato ke wa nna ke go tsa botsa ba gona da a itbela thunya tsala ba thunya se ga ba le ya se le ba hae ore ha ona ba tlibang ila ga ya ga ba bona ona ke ba bona wa thuke se bo no fela ba thuka ba tsama pele ba nka direction na digela ka mo e kang ke khosonyana ke thabanya bala ba ba ya ba ka ba le yona ga ba we ba philinyo a morena wa ka e le hore taba ena e re bana ba ntse ba lokela hore ho no fetisa thuto ya hore ha ba bona taba e belaetsang kapa ba utlwa ntho e belaetsang ha ba fihla ba phete go hela re utlwa taba e tjena le hore batswadi ba tseba hore ba phallelane ya ntho ga ga ntse ba tla gore e ke ngwa se ja re o te nna ga bua fela ba le bona wa tsela ga di dina ntho tseno le ke lo ba go tsaore ana go mo tse ba go kwetsa ha ona mo ha o bona ho na le motho a hina nga bo fela batho mo le ka o tse mo tsa o pitise melaetsa nyana go ba ambe ba mo hela ke ha mama ke ke se ba fina batho fela ke bona batho ke ba ka ga ba batho pele batho ba bona ba ana ba tsaya go ga bothata ka ke ntho e dila le pitso mona re ba ya hana batho ba utlwa ba bolela go ba thabela ke ba le taba tsa disalo le bona ke se tlo thata go se mo
kwane yo ta ke di wontle mo ke go la ne ntsena e tla be tsela wena ka go patetse wena o se tla go hlabe mo go se hele manye ke no mona wa go ba ba tsona le difounu o le se fela re la ka ga manye man bothata bo ke ba e tsenteno go ba ba ya mogana wa ka ba ya re tsela pele re ina ntsheno le ka go ntana ma re pele ntena se tsane go bana go sa sa ntena e tla be ile go ha jwale batho ba sheba fela ba thola ba kwalla a tiba mabone o papetse mo go tla bo le jwa ntse re le ka go e bontsha go lo go le fitsetse lo bana ba bona ntse la bona hale hantle sa tsaki ane ba etseng ba mo go mogana wa ka ke le buile haholo ntate mme le bile nna o le ne mo file monyetla ona re ne re dale fansi di ha ba tseba bona matata a le teng go tlamela go itseng ka re le ba re phisa ne bua ya mogana wa ka ke le buile haholo ntate mamedi wa mo Afrika yeo ke morena mojela lepolesa le hapola ditaba le entse diteko le hona jwale fela re ntse re le hona moyeng mona re lekile ho letsetsa mme ntate a neng a tswaetsa mosebetsi ha hae ka nnete mohala o ngaba o la fela re ile ra hlaga qala ka mane ka la hakweng la ditaba wa nna wa lla fela empa le ha o le jwalo e ka nna ya ba mme mo wa leng hona teng o phathahane a tla re sisinya ka la hakweng la ditaba ka mana gutele mohaleng o ntse mo letsetsa mme wa ka re tle re tsebe ho utlwa re tle re tsebe hore re fedisa dipotso tse dinnyana tse ka bang re na le tsona wena mme wa ka mamelo ma Afrika ha hona mo nka banka ya teng tse ding tsa ditaba tse sa hlahellang kwano di se di tla hlaha mananeong a mararo a sena sa rema ke dumela ke nyakafatane ke tshitshitha a ka net sa tseng ke ra bobedi ke re ntsha lephola sa tsina ke ra bobedi mamelo ma Afrika e re ke tle ke qale ke bale maikutlo ka mane ka mo Afrika ke wena mamedi wa Afrika ka mo ka leboteng la mo Afrika radio television ke ka ha se C MOAFRIKA ho na le ba seng ba inyakantse mona ba iphethotseng mo Afrika ba ngwetse ka mo Afrika ka C e seng A na ba iphethotseng mo Afrika ba sebedisa C e seng K wena mamedi wa mo Afrika o tloele hloko taba yeno phapanyana ke yona yeno fela o tla utlwa ditaba di hlahella mona ka yona ya taba ena ya batho ba inyakantseng sa mokana e le mo Afrika empa e se bona bano ke mo Afrika fara jwale le dintho tse ding tse hlahellang mono di bonahala e le tsa mo Afrika ena eo e ratang phutsalatso phera ya dipherana wena mamedi wa Afrika e re ke tle ke tlole ho inana thaholo ke baletse ke di bonang kwano ka marangrang ka mono khotso mme magabihelo le se diteboho ke dutse fatshe ke mametse phutsalatso ya mo Afrika ke le kantle ho naha ka mono o tlo ele hloko hore mo Afrika maputso mona o hlakile hantle a Ntate Mateisi o sireletsa le China hore le bolawe ke COVID e le hore o re ho etsahale jwang ka bophelo ba Basotho ba bangata hakalo Ntate Mateisi a se ke a beha basebetsi kotsing hle o na le bonnete ba hore Motho o ne a sa khule pele a ya phomolong ho nkgata di mona ke thabile ha ke o bona Mokgothu o ngole ka Sesotho o thabile ha o bona hlakane e seng ha o mmona life ke a Ntate Mateisi wa tseba ho pota hle o nkgathatsa matla tlasa maseru a bane difateng mo hodima tsela e yang borokgong ho na le batho ba bararo ba banna ba tsheka lefatshe pela bona ho na le mokotla eo e kang ho tlo epelwa ona ke tshabile ho ema ka ha ke ntse ke tsamaya ka koloi e ngotsweng dinomoro tsa kgwebo ya ka tshaba hore ba tla sheba gore wena
monga mokgosi yona a ke o letsetse ka mane ka lekunutung a ke o letse ka lekunutu kapa o fana ka dinomoro tsa hao hona lekunutung hona mona televisioneng ya mo Africa hona le ka lekunutung a kere re tle re tsebe hore re sa le tabeno morao re utlwe hore na mapolesa a ka e sala morao jwang wena mmuhi e mongwe itse re utlwahala tlase empa ditaba tsa ka di ne di bonahala di nepahetse ka mona simpe ebe ke ho kae mo leng hona teng qasha mona o hlakile timela Mr Hlakane ke mametse ke le Pretoria sekguletsana ntshirele jwalo ena mamelo ma Afrika e re ha o le jwalo ke nke ka mona mo mamedi khotso ndade ha ke utlwe ndade ke utlwa ese le wena mo mamedi jwala a hlahella ntlase ha rona re se re nepahetse entate ntate ke a leboha ntate sehoba se re ho hang ha ona taba e jwalo mamelo ma Afrika re na le metsotswana e se me ka here ke tle ke monke ha re tse re lokisa taba tsa rona kwano mamedi khotso ke ntate mang ka mafeteng ntate le reko o utlwile kapa umpa o utlwile hona mo o ntate ke a leboha ntate mamelo ma Afrika e re hlakane re tle re utlwe hore na ba maserulera planet ba reng jwalo ka ha wena o mamedi wa Afrika Maseru Leda Planet. Re etsa dihlahiswa tsa matlalo, dieta tsa sekolo le mabanta. Re sagolla le ho fokotsa dieta, o natefelwa ke leeto la hao. Re ntjhafatsa ditulo ka letlalo kapa lesela la kgetho ya hao. Wena sehwai, re o etsetsa letanta ho tshireletsa dijalo tsa hao. Hopola, re o ruta le ho rua dinotshi. Re fumaneha dithoteng ha seleso hape itapela keiti ya sekolo bakeng sa ditlhakisetso re letsetse re tle ho wena 64004767 kapa 64000519 Leather Planet. e fela ho le jwalo wena mamedi wa Afrika ke maserulera planet le nna ke na le can oil mona mo ke leng hona teng le tse ding nomoro tsa ka ke 64077822 64077822 mamedi wa Afrika ke ha ke orohana le wena lapeng mono le ka mono ka marangrang mo Afrika e se mo Afrika a ke re o etse hloko taba eo ha ebe khotso